Amasan tam YouTube channel en tute social na bonon se bai tunia ihung holim video hi le maestro sialal boy emi tela dinga professional musician ineu min thangta ya tunien amato ito banga tam YouTube channel adia kyo thei dia hun lem dang be jain amasan ki pawain kich bai wain amasan ulandang lenang mo atom thele min nang lenang kin ro diu so wakhat ngai tute hong thei dingin cái hi le kamin amasa pen ni kamin ta ta hi house on lal ahia ka kamin neu cda nu le paten de thwa ang han nal boy chin ele jong music bang tane khakang bol nuwa in e loi pol khat ten sia title ang pia wa huchin sia lal boy chin e ang han to wa huchin ana pe to wa kapian na kho he le singa re ya kang khan khiat na ahi kya le molum hi badit moluma kangom to wa unau sagi kapawa numei li pasal li ain la wang sid hoi ta ni chidi numei khat ko alien pen ata pen kaunom aman ang besana huchin sagi tuletun kapawa kapa hi le kamdal ahia kanu ahi le kapien nanu hi le kham ngai toale nu tha kanane ya simai ni kanu tha ahi le chingkhan mang se ahia tu masang dewin la phaya kana oma kana khosato phaya music school kana honga 2004 lai 2004 a kipanin 2015 tanvel music kana honga to bana studio zongkang upgrade tawa huchin ka khosa a aile tutung meitegal wangsiat hoitain meitegalin angno khumin huchin la ke yong lamka tung su lamka pana delhi kana bo to kya in tule tu din mona delhi a kaloi lu to omlel kahi wa hi monir ka mo monir ka ale angai tu ten ne khra confusion lo na dingun sia ki chipen english ama gen ni sar ma e hama sia ki chen ale lekha bang tan na sime hoya school na kai lekha chu po kanewa padin chu singara kana kaya masa pen in boluma jb school misona kana kaya polthum tan na kizo umbana polthuma pat i polgu tan lam singara cts singar cts salvation humizo in lamka inki tuan to kyan lamka class 9 pol kwatan pol ko 97 lai 97 boy lai humilaya pol ko sim kahia huchin pol ko kasim kumin hi boy angoma huchin phaya ke jong father pan hadin father mark thangkhan ain ama to kithein ama do lalama uma ma hi siangin huchina to ki pol khomin aila huna pada phaya hi polsom little rose skula kana zawa little humizawin somleni tan kana simaila somleni chu ka exam non si hi exam dolo mo school na heng le mo na heng le si ale bang sidan de wai cha music la nga nang lunglut khaya music la nang lunglut ki pat na kho bang silai be le de lunglut chi pen ineu tu nga pat kaneu tu nga pana kum sagi la kum get la apana ana upai ana lunglut pai chi di in gen zol tamai le ka lunglut dan pen kaneu la ya busawa khatbe kanun hopi in ai le busawa ka kanu u don chen ki chiwanin amau te kwa vaki ho in kanun pui ai le aloko nawa gitar vom khat apu
cái chiang tum la tum thei nai lo ka te dan mo la mai lo an lo bu anin khara koi chiang wa cha ka bang khat ka mo sai zel a ki a kot ki thei mo lo ma khumi lai vela pana cha na u to chi ni na thanom to ma chi le lam ka an ki tuan su lam ka an ki sif su in ona ko how in vong sing a guitar ki siam khat hi ne neu khat ami kalung lu the in angle sa ngai la khuna pana zil na jong om lo tum khumi lai bang go how min than lai ta hi chi go how lit te bang ngai wangut ka sa chi ni in bol thailo sa ki zil zel chi tan pha na ki om to in ai le khuna pana hi Father Mark thangkanai na thei diu ya ama to Lawrence thua pana Lawrence chi chenga ko how to Lawrence na ki thei chenga Lawrence to father pa na ki pol he chenga cha hi ki thei to in kalung lut dan father pa ang thei chenga an tang pen jil sa le hoi wa chi in khomi plan to cha ki pol to in ai le rengu da kang sol di chi ala kum ni khat nga sa khomi kala gospel band ka ki pol gospel band ka bolun sunu lam sachi lam bela cha bena la voice band ka sun ni loi niang lo loi bem loi cha group no me pasal ka ki pol cha ka na bol o ya khomi zawa hi 2001 in Rangoon angsola father pan hochin kum ni tang ka ba ma ka ba zila hochin hi kan kilelam 2004 kum top lamin phaya school music school kang honga father pa ki thupi na zal mai no hochidan ang kho sato in kang hon zawa studio chasanga ka gen banga kumbang zai khat kang bang khat zawa music production lam jong kalung ludin na pana hi studio kang bang khat to studio kang hon to in cha hi na pe to in to delia to ka condition tabitan sipot di hi ale icha Burma na vazil chi khumo India jong azil naum thodi ya bang chidan de Burma na vazil kha se khumi cho hi le India jong zil thei ta lot thoma hi inalu jong Southeast Asia chi changa Thailand Rangoon chi la ya dia jong kinai chi ni tuna thoda na Burma ibang khat ding a hi le izomi jong tam izota jong tam ma hiengle san jong om tam chi ni asum lang ado pom zo mo bang asum lam tom ton sia tom pen na le jong imi sa ma bele khumi la ma huchi in Thailand la le Rangoon la chi pen mi adia Rangoon chi bang mangkang te ana u na lui ana thune na lui khat ma hi in amang te siam dan ma amang te influence sab te influence khat ana chini a music especially guitar lama ma ucha hi na baga na advance ma chi di hi khobi pen adia guitar hi India sagin chilang gen hian lo mai thei kai bang khat advance jet dan ma gochi in father pan jong anamu pai chidiai anamu tin pai in dei sa tin ten ma hochi to kom kala nidang lai no jong thei ni veu chin ikeset la lui te bang ngai che nga par balam ngin tanga ki pa le ma la hitale music la mitale hochi dan hin ana sangkang to mizoram te sangkang ichi dan dewa mo hochi dan na advance chi mai di e sanga chu hi mi ma mo
hu chi in ka cha sa gen banga mi asap te influence man no bai zo un hu chi da na hi ngai ai la to te chu ngai sang hoi chi di hi hu chi kom ka la hi cha aban hong dong ki tele to Burma na vom pen rengun mo ako hulai ta khopiu di ha cho rengun khopia hoi chi dana no me insan moi lo le mi na bel mo humi lai ta chu ka hieng deu mo ka meng ki chi ama zo double sun ta te hi in ama kwa tum ka khu in hoi ta ka gen okam mi chi gitar jil din ka lung lut senga inda panang pe ka hin poima hi le imi sa omna cha hamsan na bang na om ta na le jong imi sa om ki bel thein wa cha no loi mo nga kon hi ka chi tok mai ama ka bel su ma maya nazil sungin hasan na tua thoi la zau thong na tua thoi a india mi hina dolen kolham la thei se khol lo di cha mo bang na si condition ni uchi da na chu bang zau thong na om talwa om lo chi thei het lo mo bang je chi le identity card ka mat pong ten chi wa identity card pen passport mat pong passport chan mo ho pen hi I card chi phot ni mo asam bain ho pen ko original iwa mu na nga agami ki hilo hi cha ki mu thei lo mo in ho pen ko abai sam pen dinga zogam tangwal ki chi khat ama mapuin ai ho I card pen mi khada banglu ne khat ki thang khulun ki chi khat hi ve o amel zong acha anget chang aso kaki ba simu kaki su simu chini mo pen khu amel hile akum hile address le na by heart ding ba chin ma khada police stand da hile cha na do chakki jil main khumi to lut kanwa ngai tu la tu no ka re sayo na lung lu nai nang kai ki ta ka lung lu na zia mo ale om dan pen Burma na vazil sung na ne na tai ta ven nazil man na course fi ta ven father ain ang so mi mai mo father ang som chi chenga aman kalam sap lam sap chi di hi kalam sap le atang pi lam sap chi di mai di kazil na them khat to mo ka chinop na wa rengun katun chenga panpi na tuam mo keu ka hiang le san ka sui in bang dai khat omin in som li gu vel omin amau te ku nga panpi na ka dom to mai azia chu humilai father pat ang sol zo phet changa khu bang sigan dia communication he boy bang dei bang zo lo mo ama tu la ya banga mobile zong seng nai ta lo hu chi in phone chi te zong kitchen ta nai zo lo chini hu chi kom kala aman rong chung bang khat ut thon ven ina le zong ba ki thuza na tam no lo bo regulam ka batun pe changa hu chi kom kala hi neu khat sangam te le hiang le san te bel koma amau pan pina 50-50 chi di kim khat amau nang pan kim khat father pai nang pan pi chi da ma ale Burma nang zo ku India nang kile pai mo India nang kile bang na siam masa bang na bon masa pe ni Burma na kang kile lam kang tung to lam ka pana phai father pa white bishop house omin ama tokimu ai la huwa RVN na thei deu ya radio veritas ya omin chin ai la huwa zong sem kom di chidana ma wa man te pukriya in khan la sai tom khat ngop sa ai la humi kala Patrick kichi bang khat musical shop hong khadom ben bang khat thangal bazar ama pa ki hopi in instrument te bang te cha wala in school hon nang ama wa bang khat new chekona school bang khat medana khu music van tek to bang khat
ว่ากันama ngon sa ke ki pan to mo na music school na hong amin bangay na music school pian St Michael School of Popular Music ko ya Michael pian ko ya Michael si cha Patrick to instrument la na pa mo hu pa apa si su ta mo an aum dan pian apa mina na bolin apa mina ai instrument te jong ne khot lo nang pia chi dan mo lon chi di ama kanwa san mo ale hu pian School of Popular St Michael School of Popular Music che kon mo ale hu lai chu nang ya la khum chi vel bol nai lo mo ale hu lai in noi atang pin mo student bangzar hona na nei je le average so mi lai so som thum lenga som ni lenga pat som thum lenga ki ka atang pia koi la mi bang mi la atang pin unau thado speaking deu lam mo atam deu in kamu deu ve hu guitar ni me mo hello keyboard piano mo piano keyboard piano ale hu zo win bang chi dan noi cha recording lama nang lut kha hoya parang ki ban 11 12 la vela pat studio kang lut mo in production lam mi bange music box aimal ki hen em khat ki swa gi ge thau mo music box changa bange nok ngut ka sa ve ka che ke bang khat ke ma hi na ma o chi teaching cho hoi lo ka chi na hilai jang lo teaching cho hoi talwa teaching ibol kal sia e jong ki improve so ma improvement om gi ge sini skill lam o chin humilam jong na hoi talwa o chin school plus studio chi lungel kan ne in na studio kan hon to ma na production lang na bon sa pen bangay di production na ka bol masa loi chu film khat mo zanggop ke khat thado tia chin ya producer chu bai phe te mo kang pok film te ni homi kan na bol masa ve abakala audio album lang ala audio cassette mo hulai dia a real pen se lai cha pen se la forward backward ki bolte ko putia bang audio chu hola amao tua audio lian pen bang khat hidi la voice mo gospel band ka bol laiwa la voice asian lama la voice band kana bol laiwa niang lo loi hun lai mo niang lo dem no chingboy monu chi kai solen ma holai adang la ahit deu abana ahit dewa ka kholo ka bol masa pen chu in zero heading in zero ba na cha ben pe to ma in love voice te masa in zero mo in zero pen chu ko loi high school kai la ne ki thang ta ya in zero hu bange abona nang bol me mo ale bange guitar cho na bol mo ya keyboard la ki jang nai lo dia chyo keyboard chi changa Lawrence na thai do ya ama keyboardist ma keyboard moi lo le drum te mo keyboard sunga drum zo ama wala accompaniment mo kasi hulai keyboard ki jang ta ki jang in zero la cha ki jang in ken abes to lead composition to ma bolin aman drum te ho bang khat background te ho ki share to in ki ho to in ja ki compose to chi di ko om dat pen in zero ko volume 3 tanu matai om khamai thei man te om le kilom ma abona nang pang nang abon hi lo ke ya ma sa pen ko in zero ki chin vol 1 vol 2 pen khu in zero vol 2 ki chin ka ngai no ki che khara ka thei athum na pen khu le milo zo jam mo hute khu bang khat zaya ko bol heta zai acha ale tun nang mudanin hu la ya in zero volume 1 na bol ai to hia ina home studio na bol mo aki khian na bangin na moi
ki khian na ho a software hi phi ma jong ki khiam mo ผู้หลายซอฟต์แวร์ki jang tho mo hulai chu analog hi dewa mo a machine hi adia dian analog bang sigya dia na khum ding in na sa swa di na alaya na sa khia lai la bula na pat jel chin chin CD เตียงงมหลายจงวิดีโอคัดเอียดินไล่ดังมีละบุละกิปัน forward เจลไงมอ ho cha a group ki tum ma drum pan bang khat changa rhythm pan sai rhythm pia changa kala amasa pe na introduction abana lang pe abana interlude dan de vel khu cha ki tum go mai in chang cha khial ki sajalin ki bozelin chi dan de wa mo khialan ki tu mo lom ma hin la kholo ki chi na bula ki pan tha zel chi dan de ทุหลายคุยแล้วแต่ที่ดันบ่ล่ะเจ้านับตอมได้หมอ tu lai su boy non lo chi phodi software khan to in mo software thua you le no ki tan thei you dai le ki thuap thei you la again kilam dang sa thei do chi om dan o hoi lo te hoi sa thei mo o chu chi changa o hoi lo software thua ma experience ama man jong bang tane khat ma om chi di ma experience om do เอ้ยมาสิโซอาสเตยแล้ววะ asate lo wa mo อัน asapen ang siam mo lom le thil tu am เออ a o khu o chi pen hilanga jong bang tane khat aman ja hi dan khat ang sa te ngai mo le ale na hi le tun athuda na nidang la te o ale nga hi le aleng su di thei lo puai kwai da tu na software so hi la o ale na hi le computer ki zoom in ma wa thak se ki khang thei vele wa alen na pen chang leng pen cha ki khang tang thei mo ตัวazwaตัวมาที่เกี่ยวลิมนั้นเกียนเป็นa studio จงบริโภคไงเสียแล้วคันเดนa o ang thodin hu nang cha na record he chidan ne ko bang che aum jiang gen do humi so hi le online na set bai in amaun tun la pen guitar to amaun guitar hita ve na hi lo le beat khat chang pia te di mo ken a tempo speed a tempo a bit ka thei na nga ho hocha verse ang sa diu chorus ang sa diu hocha ei sing tang la chini atang pia verse thum ai lo verse li atang pia verse thum chi vela vela janga verse plus chorus hocha verse ni plus chorus verse thum plus chorus ha be ka che pe verse khat le chorus akai da ang pia ka thei a hi le adang te akai da ki banga vela verse ni le thuma thudana mo chidana music arrange ki bolin ki kala interlude music ki compose ending intro ma ama sapena intro bana lang pe o cha feel abana interlude abana ending chidanda cha hi arrange ki bolin humi du ya ki siam to chi di ตัวเปลี่ยนฮูไอ้อันตัวแต่มี YouTube channel อันตัวที่อาดินถึง explain เดียวเรื่องตัวเสียละบ่อยเกียนดันเป็นนี่แหละลักคุมเดียสตูดิโอก็มาเป็นไงเสียแล้วนั่งน้ำมุนากีตาร์ขัดโตอันนั้นดานะกีตาร์ขัดโตคีย์วิธีจีน่ะสตูดิโอ normal ขัดดีเลยจ้ะมั้งจะลากขัดโน้คุมดีจีน่ะโน้เปลี่ยนฮู voice record track pe di mo music track pe di music voice record มากกว่า WhatsApp ของตัวไหนทดเลยจ้ะมัน attract เตียงบางเตียงบอลดีมั้งที่เปลี่ยนฮูอะไรตัวไหนเป็นซุ่มทุยจังเงินมีขัดนักก็มังเปียอัง record ตัวงาลาพระเอาอังทดมั้งที่ที่กันอาจารย์มันบางนาทีบอลเลยต่างปีน gala pada ang thot chiang wa amount vocal charge sulanga seng hi cha humi neu khat gen mo thuda na la khada sanga kilatale sang li le janga mang ai lo a hele align pozel humi mo thuda na ala simple ding ding omlelin o cha khen khat hindustani ba ang lu khut lut deu hun lut deu
hun ba na rock pure rock te bang tum sianga ki zo me meng zon lo hoi ta neu khat i huwa sen deu ngai mo quality i maintain changa ho huchi kom kala bang chigan dia a quality ang bang khat dung ju ya ho asum zum ki hia ale bang chidan te hai chan la ki sate to tu lai rap song te mo rap song te ha thoi bang che rap song ha si nobzo ama pen drum amen point drum hilela mo drum bang khat dan setting dan en polen tun mi khat hiang pe in ngi ko te le mo au ala sa zo te le mo le asa zo pat bang hun tanin redin na pesial thei asa zo pat nang na su tua kal khumo bang tan lu re sa ama sa hi to chi banga apulanga pat ama i ala ang sawa guitar khat to verse kan chorus ang bang khat music arrangement ki bol zo chang a ho igyan sama banga vocal attract ki pia attract to kitwa ta ulanga vocal pen rota aro ang ha ki lu wave or mp3 amo pen hilanga synchronize ki bol ki sutwa in a music to hidi banga a vocal pen edit ki bolin bangzo si mixing ki bol mo cha mastering cha ki pia hu pen na mi hun bang za lu re awang pia pen chu hun chi chu da ada kala mo ha ada kala lu de ania lu de pure rock te vel chu ani phialin lut sa in ken sun khat vel hoi kan lut ke kachi changin adi den ke music kabol se dur tui udinga ma du tui deu nga cha bol za din chapia chi hoi ta tu na thuda na khabe hoi ta kabol zo chenga final approve reading kabol kya chini thuda na nita bol zo ta cha ko important jingkal cha hoi ta ngai tho zo cha ma hu cha homi chenga chu quality tabi tan tunge tami conventional general hi ma tabi cho tangpi tungke chi ki thei talwa wala homi dung ya ho tami te chi dewa chi kya hi le ki bol kya in ni to ilung dei vot tan pha bang kha chai zo ilung kim no zong ki sa bange nge nem hut mai ma music homi ma thu pi sai amun ang record te hu cha hun la dan ki bang thoma asa su thu to mi ta le ala en zong pu ya mo cha normal la tang pi khat mo gara parang ki thot na bol to hiang ki asa zo para na bol aki bang ve ve ki si ki bang ve ve na awon ki bang mo ola ama na hunu su lu pen thil tu mo ale hi cha music lam to sang pi ta thung chat ni ta chena solfa ben na siam thoi apoi mo se poimo ta lo solfa zong class kana pe jela mo in phai kom lai zong khang lai te solfa training zong kapia mo nang bang tan na zile intermediate tan chu kana bang khada india e ga ma chu e mo e ga ma hu pen khu rengona ka bazil vai khel lowin ken hilanga staff apana india ma manipura keman kanjil tok chini staff apana ma staff notation apana ale tu neu khat atom lam nai sim le atang pin mo track ball na khara bang zan na lai ko cha bang bu hun bang tan lu de track ball na hun lut lom lel sia dakal ni sunga jong tan pi mo dakal khan lekim attract chi changa vocal to ma hilo le music track chau mo chi tu attract chau tun mi khadin track chau ma program khara ai lo bian na khara la saudi lang pia di ai khot treng bol song si le dakal khat ya bang zat bang na lai sang thumla track khara
na red angya me sangi nang le nang ki thei danin market to ten chi changa ni pen ni angyam chi jong asang chi jong sia a chu huni pia danin po ya mo khen khat te thuda na chini studio chi bang lo ki bang lo mo le khen khat te ama site mai ball ama thanom na ya ball mai ball omin khen khat te professional apro mo nga ama ne suina a ball mo omin chi kom kala ki bang lo mo in ama charge jong to mai the ki charge jong to mai the cha it depends on hun ka pia dan mo ke aja chu music lam ana pum thei lo ke cha atang pin he cha ale atang pe cha red jong kan thei lo mo che khu bang ya chi jong na thei se lo hi cha la khum te bang te la mo mi kharin tun e delhi la jong ya ka youtube channel en tu te a thei ut bang nom dia la khat khum di mo la khat khum di gospel la hio love song ito la khat khum di le ya khum to abona music tiang su tua tan abon in bangzat bang dalai ala chiang a jong ni cha sanga gen banga ala pen hindustani type mo ai lo wa hi le ala tang pi lel te mo chi in jong pu de hi yo ani nin gen dole hindustani hi chiang a chu ne tamin mo hoi chidan de la hindustani chi te hindustani chi cha bang chi gen di tu na sudana ai lo ya pen atang pi drum ki shen rhythm ki tum bass ki tum 90% ahun lela tabe ka chi bange background awam te vel ne khari hable king ai the tabla aba hindustani pen drum na khet ba na tabla jong ngai ne lai in hindustani ni chi ja kai dan hoi chidan de wa kai dan mo na chi na ho kolte music chi ni ma thei bai lam ni pen ding kolte music chi le kol kai pian de u te kol kai pian de hitaven mi kolte jong western to akola to fusion na bol om kya koi in mo atang pin hi chin gen ni hindustani chi le hindustani pian de te bangzan na lai te khu sang gyat la sanggul sang gyat mo ahun lut aba adang te la khat pian la ya te la aya te chu tu la tu in delhi ka hi chianga sanga chu kala mo sanga mo mastering tana ila khada to pen tam youtube channel ena koi da bang la khu mu rom le to sialal boy maestro sialal boy koma munir ka airport ko ma hia a number jong kang talang dinga to na call jing theu anytime bang chelai hun pawa la khum jing thei hi chi jong hi banin abana tun mo mabana bang plan na ni plan adia ni meitei galin angno khumin hamsen hamphat chi dei langkhal langa wangsen hoi isawa plan chu hi le studio hi hoi ta professional ta studio bola mo khuma hin pi to di chi pen hi kalungul le katup pi pen hello ho pen delhi amo in lamamo delhi ilam chu top na chu ilam chu kalungul ve chu phat delhi to in lam hoita apeizo de ude mi omzo de ude studio lang music production lam hi le ei singtang mi te chu la lunglun mi ki hin mo delhi la chu hi kya hi le ei mi omna le zo tam zo na sem ngen tang ki hi mo in sumlo company na sem ki hin ilo in bahara ki pia o changa ine pocket money bang zo seng bang khat changa zo atam zo chini na se ba ki buai chi phot le tun in lama hi che in nam in ei ma gamma hi in music azam koi kilung lodin ma production lama hi le ei manipur yalla mi son deu not sa join
adia den phaila bang akom lai bang nagate bang mo ka market nagala jong je mei te pol khat jong mo chang adia den tharo speaking lam te hitawen asim te tawen ma koi koi gang te tawen sin phaya kabol lai bang market no sign chi di tun mabana mo in lang abang establish so mai telechin mo production lam chon na focus so mai hi lo le music school da ne jong na bol so mai kalungel chu ken ania zo lo di ka hi chenga bol talent ma masana na zo thoi lo bai na bol ya teacher kala jam okay in ania ki zo zo ma mong lo azia chu thuda na ni thum school di uche ni thum ma studio di chi a he le jong ni thanop dan tuam hin music class sunga jong heu a he lo la khat ka khum ang chi tu ni ai lo le jing cha ka bang khalo le ke ka khwa gam lo seng seng in kan pe na gam na chi chang no lo thei ma uchi kom ka la neu khat bange aboy hoina om zelin ki zo lo chi ni market lian chi na ba cha zo the lo zo mo ko mi hin teacher khat ipan pi di ila en hilanga student lang bol senga aman music lam class lam anala cha equipo la hele su ahoi pen lam ka music school bang tele mo a pe din mi student phabe bum be den ging tai lo le chidana chu om talua tu na me music school lam ka mo music school cha gun ta pi om ke na le jong mo agun ta pi om si na le jong tutorial chi dei music hil thei neu mi om mama chi professional che se le jong mo chidana naw pang neu te train tu nai la banga youtube ka mu khat bang kum giat apat kum som le thum kum som le ni la ma piano vel perform se guitar solo vel bolun nal sama ma ka ve ale ho chin tun ilanga setup boli bang tele chin mo full studio production studio chi tai to a role muli chi dan te bang te ho bizanga gibion chi dan te mo bang za level a budget hi dei to anani sa teng hi teng aum sai di adang extra in chi chenga budget chi chet pen chu instrument equipment teng tu na thuda na ken ya guitar tu le tua guitar sang som nga man pen la khala kim man zo om na le guitar mai ma even lak ni tar zo om na lai hu chi hi chang a hum pen khubi budget chet ka chi thailo ka chi nom na a medium range sa ki pan di tele chen aba hu chi aba tung to sang to ve bo la wa angyam ta pat the zo om lelle a hi chu hina le zo om pen chu bang sigan de instrument le equipment in zo point mi a quality mo aman tom wa nga hoilo zo hituan lo in professional level aman tam chenga quality nei deu china hi in huchi humin aki hiama ale tu din mona ho na ma ban na plan dana in langa pe ding in production studio mo mo pen ngai gan di chi dan deu moi lo le ya tom khat ko din ki to de li chi dan mo ya tom khat bol phot ban ocha bage online bel jong ka thanwa ma mo online class bel jong cha online class cha studio them ma huchi bang teng hile igam boy to bang to tu lai ta bange wa bang khat le jong nidang bang zonai lo di hi changa ho hilanga ki settle phot hel len ma bange igam condition ken to zel wanin ang hoilam chang bangin igam ma khel jong
กิจสามดิมาสิก็ เนี่ยเขาอาตอมนั่นละงังไปไว้กีตาร์ละมินทางเร่งกุนลาเมสโตรสิเป็นคงฮิลเชียนตัวบังเมสโตรสิเล เมสโตรจิเจียงละปุยปูจีน่าหมละออจะปูจีเดียคูตัวZogam calling keseda abul tunga wa dialogue this is Zogam calling music drums conducted by Zomi Fans sila de te khu agita te ki panam sai chan na record mo in tu lai na bang si bol di wai atwa ma lang la sa do cha atwa mai cha ba bol kai to le cha na bol le mai te mo ti kai to le the boy sia ale tun neu kha viewers te din mo bang lana de pen khat gitarin a gitar gwain khan ng zial do le music hama bang kisidi lead kisi mo le bang to anu nga bansoi instrumental bansoi bol dan te to ki bang kilo moi hote chu a hi le bang khat ngai rhythm ngai drum ngai bang sia ken lead ka bol din mo ni da ka zui sa dan do ale dang bang gen bang cha mi sa te ko mo vai haud bangun nang music instructor khale music la min thakani na dola imi sa te ko vai haud bang na ne yumai vai ha ut chi chu music lam to ki sain hi khan khat ki han thon tu anga ya u chiang in music ki chi hi thil siam zual di chi le thei zual di chi jong ai khol sia alung lut te ading in number 1 discipline mo discipline poi ma in o chiang in pasian ilung lu na khu pasian ngat masa mo obana discipline neu khat ate pen thil khat isiam sim chiang ki phasa ut pai chi ki mentality ki nei ut pai ni zalowin isiam na pen khu bang sia I gamle na ma dinga bang chi phat tuam dis chi pen mo o chiang in pange ilung lot da hi le tup na nei tin nga in siam zual thei di chi chu hi pet ma lo hi music kum bang lai khat ngai alung lot adia lung lot te dinga ho chin azil te zong chi dai alung lot te zong ilung lot da hi le khat ki han thon ding neu khat khan to na teu neu no khat mi sap te bang neu no khat thil hoi mo la oh it's very good fine no hoi talwa it's excellent chai ki pa toy mai hin o chi cha mi hing pen wa alung neu simnu alung neu simpa pen anglung lian chang a ho lung lian means confidence nei ma wa confidence a ki pana ang tume ang performance chang a confidence tum ruya bang sigan dia lo chin na chi dai wa pana cha ngom to hi in hu ja khu adia in hi khal khat ki to sonin igam le inam sungwa music hi people in pasial lam hi taven hi lawa hi le bange I line na mo khal khat ki to son to in bang khat theu le khan to na machal na omdin kaging ta a changin dia in pasian mama bul phuin mo chen hi khat ki dei sa to in
ki dom kang tua to zelet ki promote tua to zelule khat ki za bolin ma huchin ki dei sa bolin bang khat to le om to le hi ken hoiwa chi pe ni chi he kan vai ha ngom vai a dia la sa te jong la sa le music thakhat hi thawa ma la sa te jong tu lai la khum chiang wa bange khabeni re khat sa jeu studio khum jeu chi humi hi quality om thei ro hi zil nget ding in adia dia by heart no by heart ding in microphone copy et ngai lo ma copy et chiang a ya copy et imida cha et to voice control de ki disturb zel la khabe tani tana kai cha kai di chi hilang ki en zel et chiang a khu abuai khat om zel ma humi in yo hi ti panga pe thei lo oi chi pen neu no na a hi da timing dung zu ya a hi da siam a hi lo la slar pe da timing ave ka chi timing neu khat na khela hi la nga net mal boy zel uja khu adia dia la sate la bang bai hat dip dat dingin mi to feel free ta ma perform body chi le quality zo atuam khat ngom chi ke ma mu na pa da ya chi le hi la sate zong chi again music lam hitaven ma bang i khan tok sem na dingun cha sanga ka gen bang khat le khat ki pa toy le ki dom sang tua in ki the tua in ki kai su te hi zolowin ki kai to te hi zolai chi kan gen no hi bai tua maestro sialal boy ang bai han pe ni le la sa lam hitaven music lam hitaven discipline nei ma ngai lunglut na ta ibuchin soma hi le I fulfill soma hi le discipline nei ma self discipline hi ding pasian thei ding hochianga ki khen thei hi poi la nang lowa ke ing thei lo ke lowa nang muang zo lo mo in cha khat le khat ki promote to ding in ki support to ding ki toy sang ding ki gen sia lo ding ki kai nyam lo ding chi ama hang bai ha na hin tam tanin ka ki honau tam tani dinga mun china tami youtube channel en tu de zo sia na bonun nom le mangpha